Hallo Garstin, agus fáilte bhlá aribh go SpeakGaelic. Ha mi chotolichte go bhfuil si bhain seo códarúm. Nise, ha inium ag na Gael sanna bhí fialbhí agus aoigh. Agus sé aoigh neo hospitality ceann cóirí a phrògraim seo. Aoigh. No explanation is needed for the long-held reputation the Gaels have for being generous and hospitable. Agus ha gras cain checking me aoigh bhfuil mise go ma Mìcheal. Is ma an thui a hic sonus rilín. This means good is the guest who brings contentment or happiness, or simply, a good guest brings contentment or happiness. Is ma an thui a hic sonus rilín. Nach díanship sipain cóirseal maha, agus version súl dé roin. Claasan is sentencing a ha rutbig Mìcheal. Ha mi há talid chointin go bhfuil an uppercentage bí go siar harder grúd alfí. Bí Calum Maclean a túl áte go masáirichte sa bhela bhór. Agus version orstún seachat bhí sé bhóg aineoch, the imperative mood. Agus na táirtíigh mi céili. Racha mé teann an pribig na súla. Nach cynnig sin inis rifed a háisich ag únsachach na Gaelic nar a hánig héin a galapa an a 1990 sa hoch, Mìcheal Bauer, agus a hafan nóir sin opar irevolta a dhéanamh gus cuirm arcanan. Fáilteocht a Mìcheal go SpeakGaelic, nes hógach tú sa Ghearmailt slé córas únchanan stay, a ní sé géin bicin minna sin. Hógach, so va trí canan a dals na teitna a bheit mise ág. Hógach mise as a Ghearmailt, agus sé Ghearmailt a han na maithid, ach hánig ma bhaithid a Hong Kong. Agus gosónir sin a bheit sin ág bha ma bhaithid a brín Cantonís riúms rinne, agus cuideachadh leis na choró Ghearmailt chuma ag maithid ag an táiseach, bha ma farint in a brín bíorla cuideach éachtar a héin. So bha trí canan ag dal úne bhór go leor. Agus an degarig sibh fórstanach go sin ac a bhstay? Ha mi farach gan inis go mi fórstanach go uda a chanan a dals na tui, ach ag an aum sin bha mi caran mo laif, vilis agad na riviste ág, ha sonna bhí díadach mar a ha chula dunne clunne eile, chanile sonna bhí idirhealaigte, agus gaag sin mi go ma idirhealaigte leis go bhfuil lorag na sínach ormsa mi agus gan sin a brín canan eile as na tui agus rutan mar sin. So ach ha mi go ma toligte inis go chom sin acam nuair a bha mi ág. Go céinteach. Agus cimar a hánig sibh chun na Gaelic maha? Sé cohuachte me sa bhain, so sé Gaelic na héidir na roiine ag an iad thoiseach, bha leor acam turas a thug mo hennever go, an Ghearmailt ach sé seanscíalach gan na héidir a bha sa leor. Agus ag deirech a leor, bha díadach písbeg, dan beg ar chodigin, an an sean Gaelic súli mi, agus hat a thug mi fachcal sa bí, agus chusin iadnach orm go canan a seo an san an jarpa, agus nach no bí tuig sin fachcal san bí. Well is agad fiú mar le fillinte an Spáintis nó Idirtis. Tuigi de rutigin ha fachlan na sitsa seo a hiicistu. Ach chud mi roam go mi san Gaelic na héidir, well Gaelic a hiúnsachach, agus chaimi a steach do bhú leorichin agus chubi leorichin agus rein mi ag an íortháiseach Gaelic agus Gaelic a dhéanú ag an unam. Rutach ro siribh, cúirte mí. Haró is siribh, agus bétar go Gaelic a chud go túh ag an am sin, agus sé díadach cóchtim is eile bhain, bha clasí nó ihe dal an Gaelic na héidir ag an am sin as a Ghearmailt far a mi fudach. Agus so rimni Gaelic na héidir ag an táiseach. Ach an uair sin blianaich in Australian nuair a bha mi ag an altaid an sa Ghearmailt, hachad mi dí carriage a bha fudach an an inis. Nis charó Gaelic ige ach hánig mé seo sur lein agus chórt alabarúm chomór, agus chud mi roam glúsad go alhagannéitin agus leis go rómi dal glúsad a alhagannéitin roin mi cananachas agus Gaelic. Agus tógad sin, Jane Yarley, a bhí gúnsacha caning tú bh stay nó tú bh mui clas. An darúd, fémi mise clas ag an íortháiseach. Sé get nach creit duine sin, sé duine leis gaunas. Agus ma háisich is mise canan únsach lum hín, sé ursta slúd a chaními. Agus ma vis clas acam coiú mías na gá ag an íortháiseach, cuitíchi sin mi go mór.
An uair sin bí táilise go leos cumad a dal am hín ach ag an níor seach fé mis clas agus teacher chud is prep únam bhám go. Tu mé hín sin, agus háfáil seach go bhfuú chá siúlach sa gas a is ach dí háirle a bhéidir tú do gúine hastóch a strí pican leis an nurse ach go hín. Daar rút a thuh na Gaelic gus ónrichte ha Jo uamnachach na scutarmiche an an Gaelic na ha Jo grammar. Gus ónrichte ma ha sons gon tuig duine ag bhfuil gan gon glúnú. Agus an rút eile volint do gunne san bí ma ha chom achcha cuiú davías nó trí mías an a ddíanú ag an íortháiseach. Gaelic fich na húne, gach lá agus gomatían. Ricke tú iad Ghearmailt an uair sin agus hainnas as cuman a dul turas a bhís sin agad ach man níú díach uair a híide a siit sa seo ag an íortháiseach ó bí úne bhór mas cína uirstas agus caiile duine misneach an uair sin. Well, Jo háirle he sin a Mìcheal agus tílí sin thuget na saite ar irst ar a phrògraim. Ach an drása nach glóir sin go ceannéile i studio gus an tuilleach Gaelic hiún sa chuig. Ha sin dul a bhríon san an agris sentencing far a bhfuil ciú dachlás a tíon cála an an suíochaigh áirit, where two clauses come together in particular situations. Nach tá sí sin le clause in your sentence siimplí, mar how a géirí cthitching. You want me to believe. How a géirí cthitching. Sé enime gríomharach a verbal noun a chana sin rí cthitching in seo. But what happens if we're anticipating something following this? Mar éisiomplith, how a géirí a chritching. You want me to believe that. How géirí a chritching. And what you want me to believe is go bhfuilú a géinse na féadainn, that you're telling the truth. How a géirí a chritching go bhfuilú a géinse na féadainn. Bí a chiad chláas an chláas roie a gúbhrachaigh agus séfachaigh an san niniime gríomharach, cthitching. If is a gaharachaigh go a chritching. Agus dhéobh sin how a géirí a chritching. Nishe, nach coid sin bhí éisiomplad eile. Ha mi tálachte a chléinching gon bí I am pleased to hear that whatever it is will be. Ha mi tálachte a chléinching gon bí, and this is followed by gon bí sinne dulgachaí a madach. I am pleased to hear that we will be going home tomorrow. Gon bí sin a dulgachaí a madach. This also works in the opposite way, where there is a verbal noun in the second clause. Mar éisiomplith, seo a neach, this is the news, seo a neach. But when we add that we were wanting to hear, we get seo a neach a bheith sin a géirí a chléinching. This is the news that we were wanting to hear. Seo a neach a bheith sin a géirí a chléinching. Agus ma ha an thuilleag éisiomplarin yin seo a dhí aribh, loricí sé bhíad an láricacin. Nishe, nach chéitsin a chéalaí ar trúr charitin an lot víc. I mean, há talid a chláintin go bhfuil an uppersan type bí a siar hartar grúcht alfí. Ha coidir an gomór, ha mi gúns go tormí in éoch agus channe an págra gana. Ha me sin a chláintin. Biad a ránach as an tar spéis go leor, tá gopar na haiach san dúigh seo. So mar sinna bheith í öfséile mí. Get a ha éoch cha cuitrimach an economy. Há si grúnd heolachan san Nílan sciahanach éoch go hort gan a loch tuil agus gan a loch stréip a bheit tíana gan a chulíonn. Sé teolach luach ha a rí síle fa mí. Ha Mìcheal na manager, ha a hahead na chócara agus ha a sinnahid a cumul a thuad duine ceast. Schanne cána sear na sinnahid san an féil a cumul ceast. Stel mar ha an choramach go bud cála mar cheolach. Well, géit ag an trúdach in néirú de dhéanú lot fór an agus bhí gopad cólad. A mé talide sin a chláintin ach bhuiil mi héns de héin
Calum céim olchaí bharrachd. Schaid Magain yn Calum sin bhílig Rafi. Charo dadach rí spórs. Oh. Chanja lawnach scróbach. Bíu slán mas pásu. Nisha. Sin far an rán aoigh san learngaelic.scot. Ec na bainsin. Fa sin fíadach na teoiligi an cuideachadh ró. Fa. Ach van na bainsin enamel. Ha baunan an tai os de mór spatial bhíh díine a fósaí ná an damsa. Cá chile. San choimhearsnachd. Bhíh mnáhan a bhainit an cómach san bíag I dhéasachach sa cháchgaireach. Sbhí go leor ána san na thula meach máthir. Sceansamid, bhách go dú. A sé tachart is cuirsnachd go bhan na benni sin nóir sin gotá. Bhí go chola duine cuideachadh go chéile. Agus na táirtí mí tai céili. Rachamid teann an an pribig na súla. Tucha me teorin maha. An de lensibh an cóirm, thuairt Sionach, ha Mìcheal toirt a chhlainsin go bhfuil. I'm so glad to hear that it is. Ha Mìcheal toirt a chhlainsin go bhfuil. Agus chóla sin ní cuideachadh a chleachadh imimeach ábhaisteach. Si a gra. Ha mi toirt sin a chhlainsin. I'm glad to hear that. Ha mi toirt sin a chhlainsin. Va alfie a brian me nóparike san type B. Agus thuairste gan rá Mìcheal na manager. Mìcheal is a manager. You might remember that we can use na in her when we talk about people's occupations. Ha Mìcheal na manager. Agus ha a hathad na thogadh. Her father is in his cook. He's a cook. Na thogadh. Ha sin na chleachadh manager gun séfachach leis go raibh bodanach a hána Mìcheal. Agus thogadh leis séfachach leis go raibh fidan a ha a hathad. Nach é sin rubicin sin háirigh I bhíist. I mean, há talid a chhlaintin go bhfuil an upper san type B a siar hartar drúcht alfie. Ha cóidir an gomór, ha mi gúns go tormí in éoch agus chan an págra gana. Ha me sin a chhlaintin. Biad a ránach as an tar spéis go leor. Tá upper na haoigh san dúigh seo. So mar sin a bheith dhéobh Salemi. Get a ha aoigh go cuireamach an economy. Há sich Ghearmailt san learngaelic.scot. Aoigh go thuirt gan lochtail agus gan loch stréip a bheit sin gan chuilíonn. Sé teolach learngaelic ha a ríisiile fa mí. Ha Mìcheal na manager, ha a hathad na choimhearsnachd agus ha a sinnebhid a cuideachadh duine ceast. Schanne cána sear na sinnebhid san an saola cumál ceast. Ghearmailt gon gabh sinne bicin fóisinis agus go níor sin iad Calum Maclean a híine ddaoch. Agus ha Calum hain go bhí na aoigh. He's going to be a guest agus é a tuil buan a ha go masáirichte. Ach líci mi ga hain ein se gaibh me dhéin. Sin ac sibh, 100,000 fáilte. Cimar a chuir sin fáilte bhlá duine a Ghearmailt, nó a Gaeltach. Well, le bhí a cynneach ruú agus a céilí ora. Nus sé channe céilí le féileach, brach an damsa agus ceáil ru sé bhéil dú lacamsa in dú ach cuirm cháirstil le Jovíoch. Man chanasat an unaíis, Rugadh dó láb. Nus sé, mi dhéoch sibh riamh a damsa céilí, mar dhéoch mu sé imit a chuair. Channeil data a churis an tachgrasáist mar a bhí a do luascach fiúch in uorlar. I gén sin a fírin, truth be told, I gén sin a fírin, bí a cur an tachgras mór ormsa. Tuimhas cála na hiclaise seo, the doorway of the church, cála na hiclaise, a fáilte bhlá, campanas, aoigh agus bíag blasta I féimhar duine as gach cearnaí gin tuil. Sulan fai mi hain Graham B? Well, mud a feinich, chanai. Is ma and balla on some fire biag ri iri. It's a good town or farm
where food can be got for the asking. Is ma yn bala an some fire bier ri ieri. Ha keret duig ruchgachug an een cohenol na hiklische shaw. Be slua Glasgow na hochketin Glasgow's miles better. Ach sanatje shaw vieg Glasgow smells better Ghearst choimhearsnachd. As Cion Chitchin and Jew a Dennis Enrique Ramos a El Salvador. Hola, Dennis. Hola. Can you tell me what's on the menu tonight? Tonight we have a chicken, fried chicken, together rice with veggies, tomato salad, lettuce, which we have a chorizo also. And who's coming in for food tonight then? It's the neighbors together at the church, some people, the sister and brother for the church. It's a different, sometimes somebody in the street maybe coming here for the guests. That's so great. And people get more than just a meal here, don't they? They are coming here for the community meal the Tuesday. Other day we have a service for support the accommodation house, I think. Also for the English class. They are helping for also for the kids. The different people, the different country, that is a community, is intercultural here. That is great. So can I do something in the kitchen? Can I help out? Yes, of course, you can help me because I'm the chopped tomato. Bíonn clár bí san díothad cuirsnach Gàidhlig gach seachcan le difar chóchgrin bá fiúch na clunne. Ha fáilte is furan rugadh neach. An sa kitchen agus fríalig na board ha sin ulle nar mál. Incredibly busy. Nar mál. Mar a han shenach go gra, chaníoch cuirm gun a córa. A feast is worth nothing without its conversation. Chaníoch cuirm gun a córa. Agus apad go bhfuil sin an follis an seo le cáilachas is capitich. Agus surly me go bhfuil seo go bhí nachcuig le chlád bíach an héin is staig. Cha gaf an suach Gaelach ach alán. Me bhau riamh an an farstich ealaí in a generous household an an farstich ealaí bís acid go bhfuil duine ann nach gavan dúilteach nuair a hat tabhín bíag na ballachamorst. Agus ha cuidte bhíag an ann I bhir sille gomíochlan. That make my mouth water. I bhir sille gomíochlan. Ha, scatan is runnach úr. Ja, marach Joy. Féimi tú héin a hían an úl go a bhí gúricin. Or is ma an tui ag sonas rilín. Chanil dat a chóirste godum na bear. Agus go deireibh bhéidh an bíag a bhacha in shit mar a chóirst Calum héin sille gomíochlan. That food would make my mouth water. Sille gomíochlan. Hwc cuideachadh aperstin is fachlan ure eilagain lihitch. An farstich ealbwy in a generous household. An farstich ealbwy. Agus aperst a hag yma sinach nar malv. Incredibly busy. Nar malv. Agus get a ha malv a chlechgig sy'n rent, si fachgal ila a sio a ha a kielbach bustle nio busyness. Nar malv. Be Calum Maclean dúnan na valv. Agus híisih na hai iddo bhí ríis an láirich acin uad san bí a thugrasibh. Ha mé tálachte inis fáilte ráis a chud in Michael Bauer, agus a bhí chael déisiir sa fáilte a thuadú na Glaschu as a Ghearmailt a Galapa. O, chatúr me sé an an alap a dhéomhach fáilte vlách ríal. Agus wann mi go tuad at magói an an Tunisian, sé cuirsnach go international a bhain agus war sin a córtachlumm. Stoch go bí charó udad a ghéal agus nó udad a galapannich a Gaelic sa betalam ag an am sin charó ach tíis ann a bha alapa a Gaelic. So sé suach go an jónach war sin ach bha mi sé glán magói a riamh seán an alapa agus
cuideach dói an dói carneonach an siúch stócha. So, sauna Hong Kong ha bháhead agus ha bíoch uva in cutramach nar culfas agus gosonneiste bíoch na mara agus char mis ménig mí sin itcher der hánig mí a galapa ach ha bíoch na mara an alaba chomma ha cho plaste cho úr cho fiúnder ha tocht selle gomíochlen fiú is ménig mé éon vil agad na grúpa agus na kipper nich agus na slikken en so chulikál har cho plaste. Heel nach smúdig ik tústócha. Tíach. Dis fa mér san brín bicin man nóparake bhlís go bhfuú ar an tuavas úlachuig agus dhéasach gaharú bahar bók is a Gaelic. Ní sé bicin man sin? Sé go húchtjumas eile a bhar siad ag níor thoiseach bha mi sé ag altha go léidir agus bha sé eile ann ag ró Gaelic na seaar na bhacansa. Agus Húiste siúm lá go ró program project atáils ag Google ag an amsin ró Google in your language. Agus burin do gnne san bí cúntas oscail ag Google agus táiseach cananach go héin a chus Google agus na gyda san eile ag Google. Agus grinnihi dhéam a ró uis an bí acam as a hús agus hús mé bhil goró. So háisi sin sin agus tó sé Google a chiad project a bh acam a thuh bahad bog. Agus hánig imach project eile na dhé sin mi go Firefox an afrásect a bhacam agus an sin well sé Open Office a bheith gan amsin ach sé LibreOffice a hedan is agus imach rút eile agus sé opad cutarmach sé opad a ha córt a rúms a hán ach cuiteach súla mí go bhfuil cutarmach há sin uile cho na computer an fat an siúil ge be fónig live nó tablet nó computer in it hé na hánta há sin an sú digiteach Havór gach lá agus mar is peilte a bhís Gaelic ansantuil sin sauna sehar an Gaelic ag a cheann hawl. Sé tá intideach agus mé cíide go mín sin ule a chléachcaigh tóir na gada san na chhrúithú héin. Ach seo céis cideach a bheits me cúr ar a thula duine hatóláir SpeakGaelic. A bhfuil fachcail nó appars Gaelic ann is do leid. Sé hán agus chuson. Stallumsa an appars dugachneach a scarabh héin. Agus sé apparsta ha cíaldachach go bhfuil sin nula géal rútainna ha caranet ag Gaelicte. Bhfuil sig ha fiúin géal óchannilis am Jo Víach fiúin eile Jo Útach nó Jo Cháirich in rútan mar sin. Agus ha córtach riúmsáid sé dealamh go éhí na hánam cheann dugachneach a scarabh héin ach cuideach cos na cuine go bhfuil cutarmach a bhí cáirteal rí daine eile hiúns go bhí sin uile caranet éireise ha rútan Gaelicte cutarmach dugachneach agus sin is go bhí sin na córtach riúm. Well sé apparst úr a sin gósa chamid le dhéanamh erp gus a clechcaigh chotrích sa tríá agus tanghór a bhíchail appar gur a tlach go bhán brín rút gur mai héit le leis thula project as bhfuún sás. Agus an éis nachtóir sinne súil ar crimeach din chóirigh a chunig sin na betráie agus ar carad sin a mui ar an lát. Chanja lánach scróbach, bíú sláán mas pásu. Nisha, sin far an rán aoigh san an sciahanach, ag na bainsin. Fa sin fiad ag na teolagi an cuideach nach ró? Fa, ach fa na bainsin enamel. Ha baunan an tai os da mór spadial a bhíh díine a fósaí ná an damsa. Cá chile. San choimhearsnachd. Bhíh mnáhan a bhaine sin cómach san bíoh a dhéasach sa cháchcuideach. Sví go leorán san na thula macmheair sceamsaid fá bhach go tú. A sé tachart is coimhearsnachd go bhán na benní sin nóir sin gotá. Bhí go chola duine cuideach a go chéile. Agus na táirteigh mí ar taicéalaí. Bha cora apparst san ierain nach cóla sin roie a chaha go macúmanta. Phrases you'll hear in common usage. Chóla sin sionach a grari alfie, be you slán mis pásu. Literally, you'll be whole before you marry. You'll be fine. Be you slán mis pásu. Agus an de hug si van apparst mach mahar. Ha seo a cíalbachach everyone, every man. Mach mahar. Hug sionach cuideach jallah na chleach a bhí a tacharst ag bain sin.
what used to happen at weddings. Gaunsamich bharrachd. We would dance from early to late. Gaunsamich bharrachd. Ha jiddig a nachgil a mich. A coharachig shin, nyo wee. Agus bí sin cuideachadh son áirstú a thuirsta bhuain sa bhil neach labharst. Mar let us an an bearbla. Mar is an pledd down samich. Let's dance. Down samich. Agus fér idir bhil sin jódach for region an Gaelh. Gianamid úrúch. Let us worship. Gianamid úrúch. An sa bhóg aineach Híisih nach an gríomhare a héhachuch, Gianamid. Coinnichidh inis, gym feisih tulla dúnsaí an láirich líonacin, agus go bhfuil a thula cóirigh san trí le tar scríbhíonn dá chaananach bhí féin an sin cuideachadh. Déach chanar sa Gaelic san an náramh, nain. Héid na háadamh an siimplí ile uaimneachach chavór sa nún dói, ach ha nain a dhealaigte. Sé nui a chanasat as na hélan an mìis. Fá uiste dés is baraich, go ile is Coinnichidh, díadach mar a há idir lítrachach. Nui. Na satse tua hat a cur fuaim Ghearmailt rís. Sé nui. A hachge an an leoas. Nui. Agus sé nuch a chanasat as na herug, an an uiste tua agus sin an scianach. Nuch. Uadan an gata can I fioin nung. Agus can an sin ach blasit gin viarst des gualchaintsin a joor an sa Gaelic. Jimmy ein súl eicher a chóirst éad cuid gin na dúnsig sin. Thug sin súl sentensan fer a bhfuil ciú da chlás, agus fer a bhfuil a chiad chlás a gúbhrachuig agus séfachuig san enne mar gríomharach, mar seo. Ha mi tálachte a chláin sin gun be, I am pleased to hear that whatever it is will be. Ha mi tálachte a chláin sin gun be. And that is gun be, sin a dulgachi a marach. I am pleased to hear that we will be going home tomorrow. Gun be sin a dulgachi a marach. Hug sin cuideach súl eicher a bhóg aineach, the imperative mood. Lehich, Gianamid úrúch. Let us worship. Gianamid úrúch. Well a gáirstin han támaun má bheamachcin acalacah. Ha tuillig stuhinniúnsaí rin lorach an láirich líonacin. Agus an cóirsta go dtaobh clasichin a rihalach, if you'd like to attend Gaelic classes, láiricí sibh an fistraigh sin an láirich cuideach. Yibh sibh na prógramin iad fat iad iPlayer a BBC, agus le fá hítalin channel YouTube SpeakGaelic. Agus nátíachnichibh pod chrúlaíonn SpeakGaelic agus SpeakGaelic Extra BBC Sounds. Hí mi ag éichir sibh san an tuilleach Gaelic dúnsachuh, mar sin leibh an drásta.